tuje mu makuru adasanzwe hari urujijo rukomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahari mu gace ka Minembwe bamwe baravuga ko agace ka Minembwe gashobora kuba kamaze gufatwa abandi bakavuga ko katafashwe ingabo z'abarundi zaba zikomeje gukubitwa incuro ahubwo ndetse na coalition yazo bimeze bite bwana Nikora kwifatwa rya Minembwe se makuru niyo cyangwa nibinyoma y'abatifuriza neza abanyaminembwe urakoze cyane ayo makuru ari maravugwa hirya no hino turimo turabibona hirya no hino havugwa ko mu misozi miremire yafashwe ya Minembwe hari bamwe bagiye babitangaza guhera ku munsi w'ejo ubwo ikipe ya Kongo yakinaga na Portugal Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishuraga igitego bamwe mu banyamurenge bakagara badashigikiye ku bwoko bwabo bubaho cyangwa se inkomoko yabo bakomeza kuba mu misozi miremire ya Minembwe bashigikiye umugabo bita Felix Antoine Tshisekedi bahise bandika kuri Twitter bandika ngo bijyanye n'igitego cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Minembwe irafashwe. Tshisekedi nawe atangira guserebra mu bandi aserebra intsinzi y'igitego ndetse yaserebra n'intsinzi y'uko Minembwe ishobora kuba yafashwe ariko yarabeshwaga nuko Minembwe itigeze ifatwa. Hari n'abandi banyamakuru benshi bakomeje kubitangaza bavuga ngo Minembwe yafashwe ariko icyo bagenderaga kuri jambo nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi yabwiwe n'umugabo bita Kongolo bigira umwami wo mu bwoko bw'abanyamurenge akaba ari wamubwiye ko Minembwe yarangije gufatwa ariko kwari kumubesha. Hakaba na bamwe mu banyamakuru barimo uwo bita Steve Wembe nawe yabyanditseho mu gitondo saa 11 ariko ageje saa 2 aza kwifuguruza arandika aravuga ngo kugeza aya masaha nuko Minembwe ikirimo ingabo za General de Brigade Charles Sematama ati umuntu bari bavuganye yari yamubwiye amakuru atariyo. Kugeza aya masaha amakuru tubagezaho kandi y'umwimerere nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe igifitwe na bamwe igifitwe n'ingabo za MRDP twirwaneho nibo bagifite kariya gace ndetse na 23 nubwo hadatuje bakaba bakirimo bahangana ariko kugeza aya masaha nuko Minembwe igifitwe na MRDP twirwaneho ndetse na 23 nubwo bimeze gutyo hariya mu misozi miremire ya Minembwe haracyarimo habera imirwano ikomeye cyane. Iyo mirwano irimo yabera mu duce twinshi dutandukanye by'umwihariko kugeza ubu ngubu kugira ngo abantu bakurikiye Gatasha Media TV nuko bagomba kugira gute bagomba kumenya ahantu hari ingabo za MRDP cyangwa se ahantu hari ingabo za twirwaneho na 23 n'ingabo za coalition nabo tukabasha kubabwira aho ziherereye. Ingabo za coalition kugeza ubu ngubu ziri mu gace bita Ruhinamavi. Abantu batazi kari agace ka Ruhinamavi gaherereye muri commune ya Minembwe muri territoire ya Mwenga kakaba gaherereye hagati ya Yirundu ndetse na hagati y'iki ya Bidegu hagati y'Irundu ndetse na hagati ya Bidegu aho ngaho niho harimo habera iki niho harimo habera imirwano ku musozi wa Ruhinamavi. Aha kuri uyu musozi wa Ruhinamavi hakaba haguye umusirikare umwe w'umukoloneli akaba w'umuhibu akaba wari wungirije koloneli uyoboye urugamba hariya muri kariya gace. Ni mu gihe ingabo za 23 zashakaga kugira ngo zisubize kariya gace zijya kubatera zibateye zisanga umukoloneli ari aho ngaho baza kumurasa agwa aho ngaho muri ako gace. Hanyuma akandi gace kandi karo gace ka Ruhinamavi na gace kari point strategique y'imirwano. Iyo ufite Ruhinamavi urashobora kubombardema ahantu bita Irundu ukongera ukabombardema ahantu bita Igakenke cyangwa se kwa sheringa cyangwa se kwarasa ibisasu. Hanyuma noneho ukaba uhindukiye mu kuboko kw'ibumoso ukaba wabasha no kurasa mu duce twa za Karingi. Ni nayo mpamvu hariya muri kariya gace ka Ruhinamavi kakomeje kuba isibaniro hariya muri kariya gace ka Ruhinamavi kugeza ubu ngubu. Ruhinamavi baracyarimo bayirwaniramo guhera mu gitondo kugeza aya masaha. Akandi gace karimo kaberamo imirwano na gace bita Karingi. Karingi nayo ikabiri hagati ya Bidegu ndetse na Mikenge. Karingi aho ngaho naho harimo harabera imirwano. Ku munsi w'ejo twababwiraga ko hari imirwano yabereyemo hagati y'ingabo za 23 na twirwaneho bakaba barimo bahangana n'ingabo za coalition
nituvuga coalition abantu batabisobanukiwe ni FRDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'abadede, abo ngabo na Wazalendo, abo ngabo nibo twita coalition bafatanyije na Kinshasa. Abo ngaba bakaba barashatse kugira ngo babashe kwinjira ahantu bita Inganji, mu duce tw'Inganji dutuyemo abanyamurenge. Nganji akaba ari munsi y'iki ya Gitavi. Nibwo ingabo zatwirwanaho zabashoreye zirabakunguta zirabazamura kugeza ubu ngubu bakaba barimo barwanira muri turiya duce twa za Karingi. Kugeza ubu ngubu Karingi irimo imirwano ikomeye cyane, kandi iyo mirwano ikaba inakomeje hariya muri turiya duce twa Karingi. Gusa ntabwo twamenya kugeza aya masaha baracyarimo bahangana, batangiye guhangana mu masaha yine. Kugeza aya masaha turimo tubagezaho mu masaha batangiye guhangana mu masaha ya saa 11 z'urukerera. Kugeza ubu ngubu baracyahanganye, niko bimeze hariya muri kariya gace ka Karingi. Bwana Nikora, ndibaza tumaze iminsi twumva ibihuha by'abantu bavuga ko Minembwe yafashwe, ariko twumvishe n'ibyo byatangajwe na Steve Wembi, biza kugaragara ko nawe ubwe ashobora kuba yahawe amakuru atariyo. Kuki Minembwe ikomeje kugarukwaho cyane? Urakoze cyane. Minembwe impamvu igarukwaho cyane nakubwira nk'impamvu nk'eshatu. Impamvu ya mbere, Minembwe niryo zingiro riri hariya muri kariya gace niho havukiye icyo bita twirwane yavukiye muri kariya gace ka Minembwe, abari naho ikomeza gukorera, abari naho ikurira, abari naho ikorera imyitozo, ndetse n'abamwe bari hariya muri twirwaneho nabavuka hariya muri iriya misozi miremire ya Minembwe. Naho bavuga ngo Minembwe yafashwe, bariya bose ni ukwikinisha bakikira igitabo, kubera ko Minembwe ngenda yizi yose nta gace nge ravukiyemo, nta gace mfitemo ababyeyi, nta gace mfitemo ba petit frere, nta gace ba petit frere bari muri za twirwaneho. Sinzi ukuntu ushobora kumbwira, nubwo wabonaga ba Steve Wembi babyandika bakavuga ngo Minembwe yafashwe, nta muntu n'umwe yigeze ahamagara uherereye hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ariko ngiye kugira ngo utangarize aya makuru, nuko ngiye muri aya masaha navuganaga n'umuntu uri mu misozi miremire ya Minembwe, by'umwihariko uhagaze ahantu kuri Universite ya IEM aho bita ku Kiziba. Aho ngaho ku Kiziba no ku kibuga cy'indege cya Minembwe niyo wampagaye makuru ambwira n'uduce barimo barwanamo. Hari n'abavugaga ngo barimo bararwanira ahantu bita Irundu, akavuga ngo barimo bararwanira Irundu ngo kwa Ndego kwa Gakina, bamwe bakavuga ngo barimo bararwanira kwa Gakina, abandi bagatambuka bakavuga ngo bari kurwanira ngo kwa Harera, abandi bagatambuka bakavuga ngo barimo bararwanira kwa Murundanyi. Kwa Murundanyi no kwa Harera ni hamwe, ntabwo hatandukanye, nta difference iri muri turiya duce habe nimwe, gusa bahitirira hose Irundu. Kandi n'Irundu niwumva bavuze ntabwo haba Irundu hamwe. Irundu ni amarundi atatu, hari Irundu rya mbere, Irundu rya kabiri, Irundu rya gatatu, hakajya Irundu ry'Abega, hakajya Irundu ry'Abasinga, hakajya Irundu ry'Abasita n'iry'Abanyabyinshi. Hose yari igiye kubara amarundi ahari arashobora kugera nk'amarundu agera kuri 6. Ariko wajya kumva ngo barimo bararwanira Irundu, wowe ukibwira ko ari umuhano umwe. Ntabwo ari umuhano umwe, ni izina rigizwe n'imihana myinshi cyane iherereye muri kariya gace cy'Irundu. Akaba ari nayo mpamvu bavuga ngo hariya muri Minembwe ngo Minembwe yafashwe ngo kuba Steve Wembe yabyanditse. No, Steve Wembe ntabwo ari we wemeza inkuru ni yikura kuri tele, wabwiwe n'umuntu uhagaze kuri tele. Steve Wembe ntabwo ari mu Minembwe, wasanga ari na hano hafi hano mu Kivu ariho yicaye, izo nkuru arimo kuzitara ari hariya kugira gusa ngo yemeze ko iriya nkuru ari we wayitangaje, n'abantu babashe kumwemera ko iriya nkuru ari we wayitangaje, nuko abasha kuyivuga mbere y'abandi. Ariko yayivuze nyuma yaho araza arongera agira gute, arivuguruza. Iyo nkuru kandi yatangajwe n'uwo bita Kongolo bigira umwami Jacques wo mu bwoko bw'Abanyamurenge uvuka ahantu bita ku Kabingo, niyo wayitangaje nijoro. Aravuga ati Minembwe yarangije kugira gute, yarangije gufatwa, kugira ngo Kisekedi amuhe icyizere, avuge ko Kongolo yabashije kugira gute, yabashije gutara amakuru nyayo. Kandi Kongolo yibeshaga tiyabasha kugira gute, gutara ayo makuru. Kisekedi nawe aza ayakira nk'ukuri, kandi atari ukuri, ari ikinyoma. Naho kuvuga ngo Minembwe yafashwe si ubwa mbere, n'ejo n'undi azabitangaza, n'ejo undi azaza agira gute, ayitangaza. Ariko ukuri kwayo nta kuri bafite habe na kumwe. Umuntu wagira ukuri kwa Minembwe, ndakeka hano muri kino gihugu cy'u Rwanda nta wagira ukuri kwa Minembwe kuruta njyewe. Kubera iki wowe? Njyewe buri gitondo cyaremwe n'Imana ndahamagara nkabaza abantu bari mu Minembwe, nkabaza papa mwaramutse gute, kubera ko nzi ko ingota iba ari hejuru.
mwaza mwaramutse gute, nkabaza aba petit frere mwaramutse gute, nkabaza abaturanyi mwaramutse gute, nkabaza abari mu madego, nkabaza abari ku ndondo, nkabaza abari bigogobogo, abo bose ni ahantu dufitanye iki, dufitanye isano. Sinzi impamvu umuntu ajya kuvuga ibintu bitari byo ngo narangiza ngo abantu babashe kumukurikirana, hanyuma noneho nyuma yakaza kwivuguruza ngo bya bindi navuze ngo nasanze atari byo. Iyo ubasha kwitonda, warangiza ukitonda ukabanza kumenya ibyo ugiye kuvuga, ukabishakira resource, inkomoko yabyo, warangiza kubimenya ukabona kugira gute, ukabona kubitangira gihamya. Ariko hari ikindi kintu birengagiza, buriya Minembwe ngiye nyifata nka capital city cyangwa se nyifata nka Capitale de Banyamulenge, nyifata nka capital, ni igisobanuro cy'Abanyamulenge. Ifatwa rya Minembwe mbona ridashoboka no kugira ku mwuka wa nyuma, ntabwo kubera ko Minembwe ibuze nta cyaba gisigaye navuga gihambaye ku bwoko bw'Abanyamulenge. Hari n'iryo zingiro, hari rero bagomba kurwana umuhenerezo ku buryo bidashoboka ko Minembwe bayakura. Abibwira ko rero bashobora kuhava, ngiye ntabwo nemeranya nabo. Nibyo, ibyo ngibyo urimo kuvuga nibyo. Hari abantu batekereza bakumva ko kurekura Minembwe bimeze nk'ukuntu bava muri kariya gace ka kuriya bavuye muri Uvira. Minembwe ntabwo bayifata nka kuriya bafashe Uvira, nubwo Uvira yiruta ku Bunyamujyi, ariko Minembwe irayiruta ku gicumbi cy'umucyo, sibyo? Ifite n'amateka aruta ya Uvira. N'iriya teritwari ya Fizi ndakeka niyo teritwari ya mbere kuruta teritwari ya Uvira. Urumva nibyo abantu batajya babasha gusobanukirwa. Gufata Minembwe ngo nurangiza ujye kwifata mu igeranye na Uvira. Minembwe tukayigeranye na Uvira, Minembwe tukayigeranye na Baraka. Minembwe ni Minembwe, Baraka ni Baraka. Baraka ni umujyi w'Ababembe, Minembwe ni inkomoko y'Abanyamulenge, Uvira ni inkomoko y'Abavira ndetse n'Abafurero. Urumva? Bukavu ni inkomoko y'iki, niho abashi niyo nkomoko yabo, niho iwabo, ni naho bagira gute, ni naho bavuka. Naho kwitiranya ngo Minembwe ngo Sematama, General de Brigade Sematama, ba Colonel Rugabo n'abandi bayobozi ba MRDP twirwaneho, bari bose ngo batekereza ngo bapfa kuva muri Minembwe, bava muri Minembwe bakajya ntaho baje. Iyo abo bari bameze nk'abandi bakongomani, abandi bakongomani mujya mufata ku gace, mareza kugafata bakaza bakakiyungamo kandi bagakomeza bakabaho. Ariko bitandukanye na Minembwe bakiyifata uwo munsi, abaturage ba Minembwe bazatangira kugira gute, kwangazwa, bababwira ngo nimusubire iwanyu mukobokamo mu Rwanda, cyane ko n'ahandi bo bahungira usibye hariya nta bundi nta yindi nzira bafite. None se urabwira umunyamurenge ngo nave muri Minembwe, sibyo? Reka n'abanyamurenge bakomera hariya muri Minembwe, nibo nibo kwashirira baravuze ngo tuzahava ku mutonyi wa nyuma w'iki w'amaraso, niyo munsi bazava hariya muri Minembwe. None baje kubabwira ngo nibave hariya muri Minembwe, bagiye inzira bafite ni iyi, nta nzira y'indege bafite ngo hari indege ibuze kubafata, sibyo? Inzira yo kwa Murima bacagamo irafunze hariya kuri Penzero, si hari abazalendo ari FDLR ari FARDC bari bahageze ntibabita babica. Noneho babwira ngo baciye ku Ndondo, baraciye ku Ndondo Bijomba ifunze, baraciye ku Ndondo hariya za Mikenge ifunze. None se urababwira ngo barajya hehe? Aho bari wabo niho bashikamiye, ikibabeshejeho babeshejwe n'inka zabo, amata bakanywa, nubwo nazo zanyazwe, babeshejwe n'ibyo bahinga, ibigori, ibishimbo, imyumbati, ibirayi, ibijumba, urutoki n'ibindi bihingwa byinshi bafite hariya muri Minembwe. Ntabyo bategereje ngo birava ahandi, ntabyo bategereje ngo birava ahandi. Ibyo bategerezaga biva ahandi, ibyo ngibyo barangije kubyibagirwa, ntabyo bagitegereza. Bafite isabune, amasabune niyo yabo bikorera ku giti cyabo, nta munyu bafite. Iyo umunyu ushize barya ibindi uko bisanzwe, nta sukari bafite. Uburyo n'ikiro cy'isukari gisigaye kugura 80 by'amakongomani, ikiro cy'umunyu ibiro 50. Ivere ni nka kimwe cya gatatu, nka kimwe cya kane cy'ikiro cy'isukari, icyo usanga kigura 20 na bingahe. Ubuzima bataciyemo ni ubuhe burenze ubwo ngubwo? Waza kuvuga ngo Minembwe ugiye gufata abaturage ba Minembwe ngo bashushubikanye, ngo bashorere ubajyane uko bishakiye. Muri Minembwe ingabo z'u Burundi ubu ngubu ziri hehe? Kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi ziri ahantu bita Mutunda, ziri ahantu bita Birarumbiri, ziri ahantu bita Penzero, ziri ahantu bita Mukoko, ziri ahantu bita haruguru yo kuri Niko, ziri hejuru ya za Rugezi. Ariko nta parite ntoya bari bagerageza gufata byibura ngo banashye base militaire yabo muri Minembwe. Nta parite bari bafata. Base militaire riguyigenga ahantu warangije gufata. Base militaire wajya kuyigenga ahantu wirirwa urwanira ugasubira mu birindiro byabo. Ntabwo byashoboka rega, ntabwo byashoboka, ntabwo hariya muri Minembwe
nta murundi wava Penzero na Penzero impamvu wayimurekera ni hejuru mu misozi babona ko Penzero bayifasha ntabwo babona ingabo zo kuyideployinga ariko atari ibyo ngibyo Penzero baba barangije kuyigarurira kandi barayifasha Ruhina n'Amavi baba barayigaruriye barayifasha hariya ku musozi wa Baruta baba barawigaruriye barangije kuyifata Mutunda baba barayifashe tibajya bafata Mikenke bakabirukana bakamara iminsi 2 batazi niyo bari bwaca bakayivamo mujyi wa duce twinshi Minembwe ntabwo ziko nayo yigeze kuba ingabo za leta bakabakubita bakabakuramo bakabashwiragiza ndakeka utu duce twa Minembwe ntabwo Minembwe buriya byashoboka ko Minembwe bashobora kugira gute bashobora kuyivamo. Imboni TV, imboni ya rubanda.